Danas ćemo pričati o poslednjem periodu rimske države koje se naziva carstvo. Rimska država je prvo bila kraljevina, pa zatim republika i na kraju je postala carstvo. Prelazak u carstvo bio je prilično bolan kroz mnogobrojne ratove, a jedan od ljudi koji je bio u priličnoj meri odgovoran za te ratove bio je Gaj Julije Cezar. On je bio konzul u Rimskoj republici, vrlo popularan zbog toga što je narodu delio hranu na ulici od svog ličnog novca, ali pored toga bio je i vojskovođa, proslavljen u mnogobrojnim ratovima, među kojima su možda najpoznatiji oni protiv vrlo ratobornih Gala. I Gali su mu zadavali toliko muka da je 8 godina ratovao protiv njih, ostavivši za sobom i delo Galski ratovi. Cezar je, zahvaljujući toj svojoj popularnosti, ostao nam zabeležen do danas i po tome što 7. mesec nosi ime upravo po njemu. Ali to mu nije bilo dovoljno, pa je tako rešio da se proglasi za diktatora, pobedivši svoje neprijatelje, i ne zaboravimo da je to vreme republike, kada se smatralo da Senat i Narodna skupština treba da donose sve najvažnije odluke, pa se senatorima ta njegova ideja o diktatorstvu, što je značilo da on ima svu vlast u svojim rukama, a još doživotni diktator je značilo da vrlo podseća na kralja, jel tako? I upravo zbog toga senatori su sklopili zaveru da ga ubiju. Pozvali su ga u senat, okružili ga iz ovih svojih toga, to je ovo njihovo odelo, izvukli su noževe i sa 23 udaraca ga ubili. Navodno, poslednje Cezarove reči su bile "Zari ti, sine Brute", što ne znamo da li je zaista rekao. Brut je inače bio njegov prijatelj i savetnik. Ovo je teritorija koja je ostala posle Cezarove smrti, prilično velika, pa tako rimska država se je okruživala teritorijama svojim Sredozemno more, evo ga Apeninsko poluostrvo, a ovde se nalazi Galija. Posle Cezarove smrti došlo je do ratova. Ti ratovi su potrajali priličan niz godina, tačnije 17 godina su se vodili. U tim ratovima pobedio je Oktavijan Avgust i sa te 27. godine pre nove ere u stvari je počeo novi period koji se zove carstvo. Sad, prvi car, Oktavijan Avgust, u stvari nije hteo ili nije smeo da se nazove carem, pa je uzeo za sebe titulu princeps, što je značilo na latinskom prvi među jednakima. Zadržao je senat i naravno tako je na neki način zadržao privid republike. Kao da republika i dalje postoji, ali ona u stvari naravno više nije imala nikakvu stvarnu vrednost. I naravno tako je taj prvi vladar, Oktavijan Avgust, u stvari bio car. Oktavijan je ostavio za sobom mnogobrojne građevine, ostavio je za sobom jednu moćnu državu, jer je upravo njegova vladavina bila vreme najvećeg uspona rimske države i rimske carevine pre svega. Taj period principata bio je prilično buran u rimskoj istoriji. U nekim trenucima rimski carevi su bili vrlo čudni. Jedan među njima je svog konja, na primjer, proglasio za senatora, što je govorilo da taj senat u stvari više nikakvu pravu ulogu u vladavini nije imao, nego da su princepsi, carevi, u stvari imali svu vlast u svojim rukama. Tako, posle dugog niza godina pa i vekova, krajem 3. veka nove ere, je jedan car koji se zvao Dioklecijan jednostavno rešio da ta takva vladavina više nema smisla, ukinuo je senat i sebe proglasio za dominusa, što u prevodu znači sa latinskog gospodar. Tako je započeo novi period potpuno otkrivene, neograničene vlasti jednog čoveka, pa zato taj period zovemo drugačije dominat. Dioklecijan, inače, je za sobom ostavio takođe brojne građevine, jedna od njih je i ova Dioklecijanova palata u današnjem Splitu, na obali Jadranskog mora.
Ovo je teritorija rimske carevine negde početkom 2. veka, kada su rimski carevi uveliko osvajali, kažem, to je period najvećeg uspona rimske države. Ove teritorije koje vidite da su izdvojene na karti, u stvari su bile provincije. To su teritorije koje su Rimljani osvojili i odakle su uzimali sva bogatstva koje su ove teritorije mogle da im pruže. Naravno, svo to bogatstvo je dolazilo u Italiju, a pre svega u Rim, gde se veoma lepo živelo. Među poslednjim narodima koji su osvojeni bili su Briti u Britaniji i razna germanska plemena takođe koja su živela ovde na granici rimske države i koja su s vremenom počela sve češće da napadaju ovu teritoriju, i Dakija takođe koju je osvojio car Trajan. Naravno, taj pozni period je bio period mnogobrojnih problema sa kojima se susretala ova država, između ostalog imali su novčane probleme, pa napade raznih germanskih plemena, pa je zbog toga carstvo u jednom trenutku bilo podeljeno na 4 dela, a opet jedan car koji se više nije osjećao sigurnim na teritoriji Rima rešio je da sagradi potpuno novu prestonicu, glavni grad, upravo ovde. I tako je na tom prostoru nastao novi grad, danas takođe postoji, danas je to Istanbul, a nekada se zvao Konstantinopolj. U srednjem veku narodi su ga nazivali Carigrad, što je u stvari slovenski naziv. Tako je Konstantinopolj nastao, znači, na sasvim drugom mestu, i car Konstantin se sklonio od mnogobrojnih naroda koji su napadali rimsku državu, koja je počela da posustaje pod brojnim problemima. Jedan od problema koji su imali je bio i vezan za religiju. Naime, sve veći broj ljudi je počeo da veruje u hrišćanstvo. Hrišćani su u rimskoj državi bili proganjani, međutim, car Konstantin ostaće zabeleženi po tom Milanskom ediktu. To je dokument izdat 313. godine po kojoj su hrišćani bili, da kažemo, prestali su da ih proganjaju. Jednostavno su mogli da slobodno ispovedaju svoju religiju. I dalje je postojalo mnogoboštvo, Cezar, Jupiter, Venera i mnogi drugi bogovi, ali je naravno Milanskim ediktom bilo dozvoljeno i hrišćanstvo. Obzirom, da se vratim na kartu, da je Balkansko poluostrvo bilo pod rimskom vlašću, mi na našoj teritoriji imamo brojne, naravno, spomenike koji su ostali posle rimske vlasti. I evo nam karte kako je to rimsko carstvo krajem 4. veka za vreme cara Teodosija bilo podeljeno. I pogledajte, ovaj deo je pripadao istočnom rimskom carstvu, na ovoj teritoriji se nalazi današnja, znači, i Srbija, delovi Srbije, a ovaj roze deo nam prikazuje zapadno rimsko carstvo.